Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Dünyanın her qaysı joylaridagi suyimli kichik do'stlarim. Men do'stinglar Munzira Uyg'ur. Suyimli do'stlar. Oldi bilan Rabbimiz Allohga hamd va sano va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga pak durud salomlarimizni yo'llagandan keyin bugundan boshlab o'smirlar uchun tayyorlangan Payg'ambarlar qissasi nomli kitobni huzuringizga sunishga boshlayman. Suyimli do'stlar, bugungi birinchi sonimizda birinchi qissa Odam alayhissalom qissasidan boshlaymiz. Odam alayhissalom Alloh bilan farishtalar o'ttirsida. Allah Taala Odam alayhissalomni yaratishdan ilgari farishtalarga "Men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rin bosar yarataman" dedi. Farishtalar yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsini xalifa qilamsan? Halbuki biz seni pok ve muqaddas deb madhiylaymiz dedi. Allah, men haqiqatan sizlar bilmaydigan ishlarni bilaman. Men cheksiz jiringlaydigan, quruqlaydan odamni yarataman. Men uni to'liq yaratib, suratga kirgizib, a'zolari to'liq va mukammal inson holatiga keltirgan va uningga jon kirgizgan chig'imda sizlar uningga sajda qilinglar dedi. Odam otining yaratilishi. Allah quruqlaydan odam otini yaratib, uningga o'z ruhini po'ladi, ya'ni jon kirgizdi. Hamda Odam alayhissalomga bütün şeylerinin namlarını öğretti. Ondan ularni farishtalarga ko'rsatib, xalifa bo'lishga odamga qaraganda biz haqliq deydigan qarshinglarda rostchil bo'lsanglar, bu şeylerning namlarini menga aytib beringlar dedi. Farishtalar, seni bütün kamchiliklardan pok deb tanıymiz. Biz sen bildirgandin boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen hammani bilguchidirsan, hikmat bilan ish qilguchidirsan dedi. Allah Odam ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergin dedi. Odam ota ularga bu narsalarning nomlarini aytib berdi. Allah, men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayblarni oshkora va yoshirin ishlarni bilib turaman demaganmidim dedi. Shaytonning osiyligi. Allah farishtalarga odamga sajda qilinglar dedi. Farishtalarning hammasi Odam alayhissalomga sajda qildi. Fakat iblisla secde qilishdan bosh tortdi. U takabburlik qilib kofirlardan bo'lib ketdi. Allah iblisga seni secde qilishga buyurgan chig'imda nimishqa secde qilmading deb so'radi. Iblis, quruqlaydan yaratilgan inson mening secde qilishimga loyiq emas. Men uningdan ortiq. Meni o'tdin, uni laydan yaratdim dedi. Allah iblisga aytdi: Sen bu yerdan, ya'ni jannatdan tushib ket. Bu yerda o'zingni cho'ng tutishingga bo'lmaydi. Yo'qol, sen qo'g'landi bo'lding. Sen haqiqatan pastkashlardinsan. Iblis, Perverdigarım, bana halayiqlar tirildiriladigan gün, yani kıyamet günü geçe mühlet bergin dedi. Allah, sana hakikaten ma'lum vaqt
vaqtgacha möhlet berildi. Sana kıyamet günügice lanet bolsun dedi. İblis aytdi. Perverdigarım, sen meni gumrah qılğanlığın üçün yer yüzüde Adem balalarına günahlarını çiraylıq görsətmən. Ularının hammasını əlbəttə azdırmən. Senin meni azdırğanlığın üçün Adem və onun əvladığa vəsvəs qilish məqsədində çuqum senin doğru yolun üstüdə olturmən. Andın ularga aldıdın, arqısıdın, oңdın, soldın hücum qılımən. Ularının köpçilikinin nimetinge şükür qılğucular əməslikini görsən. Allah aytdi, cənnətdən əyiblənən və rəhmətimdən məhrum qılınğan halda çıx. Ularının içidən sana əgəşkənlərini qoşub, həmmanlar bilən cəhənnəmni toldurmən. Qadirlik dostlarım, bugünkü Peyğəmbərlər qıssası dərsimizin birinci sani bu yerdə axırlaşdı. Kümçən Rabbimiz Allah'tan bizlərini şeytanın vəsvəslərinə aldanmaydığan taqvadar, haqiqi musulman bəndələrindən qilishini tiləyimiz. Ey Allah, sən həmməyə qadirsən. Bizni özün yaxşı gördüğün haqiqi müminlərdən qılğın. Amin. Süymlük dostlar, kiler qitimqi yeni sanımızda görüşkice sizlerni Cenab-ı Allah'a tapşırımən. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.